Ka Zero Carbon GTECH 24 Private Limited, ka company na Mumbai, kabadayru ka company kabapendat ikhtiar bakjit yakal air pumpum hanong ma Delhi, kansawan ban pendat ikhtiar kibalatip kumki WAROC6 hakaleng kibinta hakathan bernihat ribhoy berkata kalong banweng no yakajingjabo kal air hakate kathan. Dedicated time for listening to the presentation. Lower budget Government, today, lang the responsible leaders from It's joint responsibility next step आती है, but बहुत इसको initial connected की बात करता हूँ. So आजकल सबने artificial intelligence, machine learning, blockchain ये सब टेक्नोलॉजी को काम किया है. हमने अपनी मशीन आप देख सकते हैं ये जो मशीन है फिल्टरलेस डस्ट एंड स्मोक कैप्चरिंग डिवाइस डस्ट कलेक्टर. ये जो डिवाइस है ये फिल्टरलेस डिवाइस है. ये ग्लोबल लेवल का पहला डिवाइस है जिसमें कोई फिल्टर नहीं है. आज हम किसी भी पॉल्यूशन डिवाइस को लेते हैं, हम अंदर data है WHO से 7 million deaths every year because of the pollution worldwide, which is happening. 99% of global population जो एयर ब्रीथ करती है वो WHO लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है. बर्निहाल की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा. Kumbanju pensau pi baro PTP katum ka report hakaba ilayo eka report wa mix report labanong ba kabonihat ka de ke area ka jakliatam agbe bat ka ding mi jo gitadam jaklia na ki industries hakaba ila banong ba omdai tang ki area kepada na po tadi kabonihat within Meghalaya then re ngidibon sothuru ba kabonihat kadon ru shashiliang kasurok kadai ka Assam hakaba kibun ki industrial unit so hakati kathan de hakwide bat kani ka jinglong juman de na kaliang jonga kum local MLA nangka ringkat bat ka state pollution control board ringkat bat ki sunjuk jong ki rang basnong ni snowdon kamba ngin don ni kata ki awareness program ki fair padhadin bangilayo bansang ki meeting hakan riu tarik jong banai June akaba nakaliang ka state pollution control board nakaliang ki sunjuk ki rang basnong nakaliang ki line departments ki fair ki lewan lang hakate ka meeting nakaliang ka office jong deputy commissioner nakaliang ka office jong superintendent of police Riboy but baro kita ki stakeholders ki balayo pandiran lang hati si de gilayo ru ya ka way ka approach hakapde bat ka nakaliang ka company hakapa kila ai ka presentation nakamta kuno banbu ekini ki device ki machine ban penduna hakapde bat ka pollution hakane ka tain ka jungi te dalading layo ban ai da ka ban ai ki jingkapat sa honorable chief minister but nakaliang honorable chief minister ilapha ka pollution control board nakamta ba kinpha ka trial installation ya kini ki company ba kanang ba kini ki ban pentingna ban ya kiti machine ba kilong effect how effective it is kalau tu kano kalong kaba kabang kala ban yarap hagibdei kini ka observation ya kini ki pollution de gilayo ya kata ka trial installation but ka presentation nakaliang ka pollution control board ni member secretary hakaba nakaliang jengkiru kila ay ka presentation hakaba kini ki machine ki la ban yada kila ban yarap ban penduna hagbide bakka pollution hakani ka han ka area ka jungi ban ngakwaru ban mention ko mang laong mane haka jingkren haka meeting ban ngakwa ban pentikna ba pide ban suthuru ba lada ba ni install kini ki machine ro kabandai kandai ka way kadika first pilot project hakani ka tang ka jungi but pide ban sothuru ba ki lingba kani ka jingura ikri machine ba ki industrial units baro ki beserta kimdei ban yai light
ya kino ki device ke bamaki kin hab install ban penduna ya ke pollution lain ki rules and conditions ki ba ka Meghalaya State Pollution Control Board ke bu kenang ba ki pajba ke ba ki basa hakani ke than ka kino ki industrial unit ki deban pinchikna ba ki pajba yo ban ring ya ke air ke bu office na do nakapost po nakaliang ka pollution control board kila dapat penslow sa sarkar ban nakaliang changaro personally ngalayo ban penslow sa sarkar ban kerpati ka sarkar ban bu ya ka regional office ka ba permanent hani hapo area ka jungi namar ba kanang bakan pensuk iki staff baro ki baran monitor hagibidai bat ka pollution hakani ka than tengah sukmen ru matai members ka tri la daban pensno ba ilayo ya ka order ha ka bang sayo ya ka jaka bansna ha ya ka office rekam ka ba ka pollution control board kan sayo ha ka area bakan pensuk sibon ya ki staff baro kanang ba kina ban monitor ban la ban page hambnya nang ta kuno bagala ya ka taga restriction kuno ba kina ban parking ha ka bidai bat ka jingmi jeklia juga di factories ki badon ha ka ni ka than baro oi Padmani hakapor dengan dari tinggalang kalau dapat ini dekat presentation kamar kini kayak begini है ketika trial version kamar itu di National Air Monitoring Station di bagi kot di manual ambil air manual monitoring station no apa ngi persang man kontak yang praktikal banlap dari kini itiar bawan rak company ide sisa betrekam ne di pedankam hakar pom apa napom di pedankam ye gitu di air monitoring station jangi kemuneu device bopin koin air kadang kajing lab jangi bag komasi mabarabon gilap hi demtan kiri tigidan kadang kajing he kajing jebo jong kalian no dan makin parameters ke buat mana dengan scientific term dengan keren general mereka kadang kajing jebo kalian tadi pendengi bersang bante digi cleaning device aden bagi bersang bante digi nama ibu HR jaka ngilap kadang improvement si jaka kadai 100% Hakapaar pada desa 100%. Dapat overall kadang ka improvement. Namara depipai ketum kan dari report kapag gidadep kandang hangni habat nihan di pollution sini kiba penkiwi ka pollution manangkong kadai ka industries emission dari kita dan pemilihan industri. Baar kadai ka rodas. So juga industries kya nila pan telakam. Hanpa yak stok nila umno. Sibuno na highway ko yan yang di ikaligiyan yang ni ugo kung ubami lang to hair lang tagile. Temata ladang itu pun kini utu kade ikut generally gitu gas collector utu kejit itu pergi kumpul apapun di kumpul biduna na mempandan no hakal air kade kata tinggal tujugi dan kata kade jinga trace tom tungi baro lain yang kering pollution board nagaling jagi honorable local minister ipa susno gi baro ilatip kumbalong sir hakan dru tadi kelade penong gi dru tadi Julai gi penong ni ha IB ade gatu ngisi ni garai form the joint action committee temening nak dapat sama itu isi appointment di joint action balai ga penong gi balle ko ni nama ngim to office ang ni aur ko ko bagi officer di ko inspection cha tu masalah kada di nami tu dan kata dan kan ni jin trailang na boro lain yang akapang ilayo yung kata jin trailang iladan ki review jongi bedan ko joint action committee di joint action committee ki headman ki di saudara senong dirang ba senong secretary minta kinlo ko di atir jongi akabangin jonro kinton lagi ki industry so kinting no naman naki kilada ispenta na committee ki jongi ladang yung tang iru kabot kinhaban kata kata ki sampai ha southly al station तो कंपन चुपाई दिन में मिलता आप इन लोग करने के जिन कपला डिक्लेयर का पोल्यूशन उनको मोस्ट पोल्यूटेड कहते हैं रिकॉर्ड कब 8,000 आर पर्सन आर कॉन्ड्रिंग इन रिकॉर्ड आधे आर पर्सन गिलत्रे सितम ऑफिसर गिलत्रे सितम तने हाथों का तरफ बंगी tinggal aja on ben antara kibri bol si kawan 5 incident aku akan pensah hari ini ay bakal no ketika baji house na 8,000 mentah kapan ya the people in the list of company itu mau bilang ondang itu bagi persiang ini berada sementara banyo result ni kejing result kabakam he ni ha banyo swa kepada projek sibo mentah hakan ni thanjung ladang don jingut ban bo aspat ali ladang ibu aspat ali ya ofil kan long jingon ya kapsa dan mentale singin sesyong di perkat pada pilot project ibu tahit ni jika belum sensitif bila ban bo tang satu tali akan terpop ladang kita kira tingginya hadu aspat